jeje odi kan jeje asem na nsa no wahwehwem no Bible say you are totally fool za asem si a obi ka asem tu ku chacha so wa na wagiye di wasom na wagiye di atla nsa na akwaye investigation okwaye investigation na ade no so ntesa you are totally fool Bible said you what asem a wojeje ansa na wahwehwem dia what asem a wojeje ansa na waye investigation no Bible so ya doi Mama akwaba shunko eba too much GH if you dey so we did na ama ogusa na me the training issues na ebesumu ebusuafo ebibi a etwemi konfubi eba abonten e de nsem bi ebeto abonten na oka say sisi ade de wonyo konfubi masakra na ne nsem no wutie mu yie pa na ndo pa kire say Osofo bi ewo taifa bokina no na sa Osofo no no ma taifa bokina agidi na sa Osofo krona eba ne nchen ebe na oye konfo no ma oye akwankyere bi ede ma no na akwankyere no mu ne yere a woware no wore ne baaye ema omototo ne yere no ewo jaso ema enwangwa no womo de anointing oil ede ma Osofo no eko na so dem koye ensenchenu na ne yere kwampo no womototo no Osofo na eka ne yere no ehunam na omototo no anu hye amate se onu konfo no kwa eye no wabante se expose na woyi eye sofoko no eto na this asem way etu jabi ye no Ghana for do na womani ehya se die kire se why no yosofo a wo cast ye taifa bokina se waji ni din pa ohonom ne betimi ede atage no na no wo mu ye hwemu a wo de kobo ye Osofo penyi a ne din ede Prophet Akwesi Sarpong wo de bon so no na taifa de dia da o ya sori no opon a obodi taifa bokina me hwem wo ho no wo de tage no ye hwe ni ma se wo be ba bonten abeyi ensem no anu wa mada be enedie aboma oyi abro yi kuma kwa mama ese Osofo penyi aba bonten wo ba yi so no na se wo de to abonten eyetiawa wo so no ensem no de wate bi pa na so aware pa de Nyankopon ene na dance mi on wari bi da e woni wiase mu oba nti oyire ko a eye konfo no kire se wode ne baye no ade ono a ede nchechemu e ba abonti ne buta form asem we mitwamu aba na me de mu kire mu akasa asomo yo too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem esema ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH me mamo akwaba biem na enede me guest ame no ebe to train enkomo eye Prophet kum chacha odifo meni aba me akwaba show mejo so nyame adom mumsonso ho ye nyame adom nso ho ye me fa kwan so echia wahwefo nyina se nyame hyiram muni wa yenso yeni ona minchia Osofo pani Ransford eji asare ewo USA Minnesota Bishop Ransford eji asare nyame hyiram bebre no waya mame I love you and long life to you. Na men call Virginia. Say kuro ni dia de bia me ka say o boa. No nya botre. We nya botra. Wa patra kutum. Kuro bi e friend patri kutum. Aha. Eti Virginia de do wa na ye Bishop Adonten Boaten. Bishop Adonten Boaten. Nyame hira. Adoya wa ya ma me no. Mani aso ma abroso. Mani aso ma abroso pa. Nyame hira pa. Mumi enu nyina moya Osofo mpanifo US a moye aprosifo nso ne nyame nso ase hira mo meda amase odifo we dey ensem e ba bonten expose 2020 afi we dey expose zakese na manfo obi asoro oyi obi tun eno na nam so ma okonfo bi ba bonten ebe kika ensem efa Osofo bi a wo taifa bokina ehu na o kawie no na yan kasa mu Ghana fo
Ebinum de omani edi echehwehwe ya no mu nse taifa Burkina de oka ho asema na ye sofopeni ani de Akwesi Sarpong bili ana taifa waje aboso ntini ye de ato no so ye ono na wa meyi ano no ama ya dwenche no ensipi sese ono emu ababonti abeka se wono onwareda ai no de be wo ka se onwareda no wo de ka ko se okonfo na asem na wo be kan mu no kura bia enim na me bi se o asem no ye kan ye yambo din na wa babonti abeyi ano no na de pa na e pa kire wo se onwa amoni din yambo ni din se video ni bebre so wa ebia na wo de wono so ate ana ebia nsem ni bi wo wa na ebia e wo de wono so ate no kure eti na ebia wono so abare kasa ye se amaman kamasem eya aha na the emis of kum church American say konfo no oikohwini yeah no nya ko wi say o se wa sacrifice say wa be Christ atum to o kan boni na te say ni say o se o konfo an say Osofo Akwesi Sarpong no e de na yele bai e na o de na yele tu jaso anenye sa no pressure e na o toto no e ma o de oba ne hu anwa eye oil no kre e na nsem bebre ni ade so ade say that is a konfo no kura wa kum nipa o it was sakra na esese ye che no because wono ana wono te wono ye konfo dwuma ana oso wo bi di ne yelaba ana wono konfo no e di oba na tudwa eja so ana won di ne ho anwa aye oil na wo be sakra still wa wadi yewu ese ye che on sa ni ama we no da bi ameka se aya na nkrofo bi di pefemu a mo ka ne femu ase de be na obi aba na wabeka obi ho asem na obi ba na wabeku obi enim ase obi ba na wabeka nsem a enye no kore na odi abatu obi so na nipa no ye jan sa tatra ne ko sade ya nansen obi pie se wonim asofo maako be 25 a won solid dan apemfo hyehyɛ ase a nipa spare pass ni nipa dompe hyehyɛ ase na nipa we ya beka asem we agu the whole social media awu the whole radio any TV wo Ghana ha na bia naifo ne nam ho national security fo nam ho CID fo nam ho montumi amfre nipa ko a wo beka sa asem na wo so wonim asofo 25 wa apemfo hyehyɛ won asole yase a nipa spare pass hyehyɛ won asole yase montumi anchi nipa na mo invite no ama na nkɔkyerɛ mo sɔfo baako mpo ekume baako mpo ana so dan yakɔ naka yakɔ dwili sɛ sɔfo yakɔ pɛ caterpillar naka sɛ sɔfo baako nipa 25 na baako pɛ na yakɔ dwili na so dan nagu naka yahwɛ penfo ko ɔhyɛ hɔ ɛne nipa spare pass ba Ghana no aye freedom of speech. It will be actually a no speech. No, can you pay? Because okay, be a knife for and freno. Okay, national security for freno. Okay, you can say, you can say for F. Moka say, Yoko. Thank you, M. Freno. Now, what can say? A bruchile, to me, kika sense and some way. I will bra, young fro. That kawuti TV ne so kora ne be invite o say na ba won say Ghana ha no obi asole a obi akoso oni obi so mfa so ana obi akoso oni obi odi ye mo kan say fam odi nya fam enya popularity obi akoso hwiri gina obi kon so eti die nim bia na wa ba abonten na wa beka eti mi so fukum cha de e onwe ka sensem ni nyina no edu tamesese bia na ifo cheche won na obi a wo dis allegation never to no so no na ye invite ni pan na ya free ni pan na invite ni pan na also the evidence yaba na ka ye the court judge shande tro na wudi a na remand the kora na prison ya na ye de amawo ka se ni ama we nyina ka beboa
ba ye wo o man bia ya na ye me ya se o man we emra no oh na odifo hu ni se hu za kwa hu ensem hu masem dia hu di ko police ko ekesa dabi asem a wo kan wo se wan kan hu masem o se akwanche ne hu ade no wo moye dabi o asem a wo kan eri asem na aba out no wo se wo so wo de na yele bai no kre ana on so ja ana wo de wo ba ni tu ja no so no kre ana wo toto no ana wo de wo yele no enemu oyele ni momo no man so on fa enkonkwaye oyele na we yesunsu masem se se ano etwem nyama na esi ne twem ti who prove won say court so de obekọ a adu tita papers evidence etimen ka se yesunsu masem okay ade a wo so wo di nipa ne ko wo ku no de na to huja so eye ho masem se eyo na wo se etwem ya wasem yo wa eti na me ka se ye man we na ya ne ma bi wo na ma ya na ye yo eburo chire asem bi entwem o no kre eburo chire won so obi tumi wu emi yesie no 50 years kora na ye investigation woni fun ewa eburo chire no kre eburo chire bibi entwem asem bi entwem ba ede nipa ko di ede na twem sa 100 years ni 200 years kora ana ye de beto obi so na ye so obi akum nipa na ye betumi aye investigation no na ye hu no kora ese ye na we so ni twem ne se etimi nu ya ba asam a bisof kum chacha me kan se edu bra me de mesi bia na ni national security ni IIed fo na me won so monye madwuma no na monye ni yie enim se adwuma a moye ne papa ba monye ni yie moye se adwuma ni yie a ewo bra sof kum chacha makasa asem we ya kan kenye no anse obi aba ene makokum nipa ene obi aba ene me di obi ko okonfo bi ho ene me di obi ko ha ene konfo bi etewa na wa ba TV so ene makum nipa be 5 me di aye nya komade ka konfo no what TV no so na na nkofa da no odifo ye odifo Akwesi Sarpong ono nso enimu aye ode bae no hu ni se nka ne papa ma se na wo kike nka okohu emranimfo le ko to police fo nim se okomo nkoche abrante ne mbra na wono no emra ne ye na djuma wo ha na nka no no wenya nyina so kra de aka wabonte na wo be yi anu awanye wo djuma ne so e mini aba o se Ghana ano ade ba ko aye ani wo me ne se kobra e wo ye pro station ne baby bebre no kra ya na se nipa da agi bebre nti no nipa ne de ye wono fe se ye de ato ne so de ye de ato ne so ba de ye wo ka sem ne na hia se ye che no na ka wono wo leadi na nipa na wo ka sem to ne so ne kure wo ma na ye invite se nipa no. Are you clear with me? I'm very clear with you. Thank you, my sister. Oh, it's in the near baby or what? Yan can sa, na ye jan sa, na the biadi a can sa, ye jack, Dabby, and it was Siana Wagan and a dosh. On my way or my aunt, Dabby, I will be Gideon, you couldn't anymore say. Obi sika, a sikadro, me who here grow that. Okwa brochile na uradi shiraw na akoye yi a yes ye koke ya bo ba yes wo busuye modern nkosi kwada and then Ghana de onyame shira wo bi adaw nyame shira wo bi a wa frem say ye koko nyame fra wo bi a eto da bi a ensama nipa akagu nipa so no menu aba enye easy obi bagu obi ani mu ase no wa sere poto o wi a no one say about no one be patcho. Asam e kai enye no kwede. Asam e kai ye pawo chew. Asam e kai. Woni Ghana na won te se nkrofo abekeka sensem we bi atoto nkrofo so a. Eye no kwede. Ba won say be patcho. Oh, yehuda. Yehuda. Thank you. That's you. Sabi pray bi asa. That is say mu amutie no. Ene ye aye tie no. Quotation bi wo Proverbs. Na mensa den kai ni papa ebia tie nie mimi nyi quotation memfeli etina men kai na meka ebia
Ada me Bible ni nia. Ada Proverbs 18 wo baby 13 wo Bible. Mo Bible a. 13 18 13. What ye be on a share the one yemfa finish say ya what ya. Proverbs 18 13. Na me finish. Etimi de da bia me ka say sa wo ye nyansafo a na nyame suro wo mu a obi ka asem kire wa nye so ka kire wa na wagye di na wafa obi ka asem wa na wo de wasom na wo de nam no Kristo ni mu aten side ne je sa tina da bia me ka say okọ prison a enyo obi o de prison bia ene ya de boyeni eye wa. But I say, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. So, obi mamwaye answer na asem no watia. Mo e wa na me pedo Proverbs 18 13. So I say, obi a asem si a odi kan jeje. Odi kan jeje asem na ansa no wahwehwe no. Bible say you are totally fool. Za asem si a obi ka asem tu ku chacha so wa na wagye wasom na wagye di atla nsa na akoye investigation okoye investigation na de no so ntesa you are totally fool. Bible said ye woti asem a wogyeje ansa na wahwehwem de woti asem a wogyeje ansa na why investigation no Bible so ya doi is a totally fool. Ya samotia ya to boase empre ohun aten oto boase na wahwehwem ebia na wo no de wo kan de obi kan na ntesa wo be ba kwa ye ohwehwem awi a wo be hu no kore no na afi nipa no wo sei na wasei na kwa ugu nanim ase wo gu nanim ase kwa mini aba nyamisha on Facebook. You can search me on YouTube or Facebook, and if you have any problem you can call this number and I pray for you and you see the glory of God and the power of God and the consequence in your life. And from today, going from today to December, I give you prophesy. I prophesy into your life. Your life will never be the same, and your life shall never be the same, and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God. I'm talking as a prophet of God. For the Spirit of God is upon my life. The Lord has anointed me especially to preach the gospel to the nation, to break any spiritual and physical protocol. My name is Prophet Kumchacha. I love you and I like you too much. Thank you, sister. It was here for and the US they call you Yaba. Na Yabe also watching show for information to us and but what you are effort to your comment section. The following your IG page at too much GH_. Maybe adding an hour user. Now may I do my best I in shopping. Background.